Hei hi All India Radio Mizo lani Chanchinthar a chiar tu silin sang puya Ramchung state tam taka COVID-19 shika in pun chole ta ka wangin Chanchinthar ngai thatu zong te Srilaka himna turin lo film khur chun zom zel ula mai tomna vuwa midang nena in hata kut sil fai thadle muile mai von fai te ngai poimo thun zom zel ula kumsomli panga chunglam vaccine la theichin te chon she lovin vaccine in lo la vek don nia Voin Khan Longkla district ti dumzau khuwa chen in somni pasari akang nila nia tanga kang tran tore ek kang chu alakan chunjom zela thelmi tuma be chunjom mek ani Assam le West Bengal Assembly in khan tho khatna chu Voin Khan tlong takanei ani Bangladesh chamek Prime Minister Narendra Modi chuan India le Bangladesh ten khovela remna le monna le mangena aom andu ti asoi Voin Khan Longkla district chung Longkla tanga chimthang lam ti dumzau khuwa chena in somni pasari akang in kan chan hi lo hal mai si peratanga kangkai nia soini a kang me hi thel tumin na satakin be ni ma se thel thei ani talawani kang me chua ka wang hian thi le hliam anam hriat ani lova Longklai DC Dr Andrew H Vanal dika chuan kang me tok ta tran puina ma sa tan bung kang sau da tanga ayo tirin cheng sing khata pe a LADCCM pumang hunga chinza chuan kang mai tur te torpui thu soin chom don om theng angte LADC sarkar chuan angai to tur thu Longklai kan correspondent Srila Longklai West Bial to MLA pusi ngun lian chunga point kang mai tur te torpui thu soin naktuk zinga hian anmamo masak tur ei tur bu faile chome lam te kengin ti dumza khuwa hi pan atum ani Cheng nuai zaruk le pali singsari sanga manhu methamphetamine chuni zandar somle mini somli vel khan Mizoram police le 46 Assam rifles trangkop 10 konpui khuwa anmana methamphetamine hi vain mum noi ni singli sangkhat zakwa keje somni pathum le gram zarukani a konpui police station a Indian PS Act 1985 mangin thu boy zelu ani heti hian Mizoram police te hian kumsang ni somni pakhat chungin Indian PS Act 1985 noya heroin gram zaruk pakwale point pakhat pali ganja gram zaruk somni pakwale methamphetamine keje somko pangale gram zaruk somni pasari anman to ani Tunkar thotran nia si hatla kang mai chuaka wanga in pani bungro engma chu man lova kangral vek te chu si hatla khotang hroi tu ten veng chunga ve bur konsaken in hian sak that saka kang mai tur te in sakna tan hian si habial to MLA Dr K Be chuan atul piang manatan cheng sing nia pe a MADCCM puen zakhain rang valaina tur cheng sing lia pe bokani in sakna tlang hi nimina tang khan thotran ni in bial to MDC PHC biak che wachuam na hmuna vilin thingpui le bol hlo le tul dangte boy pui saka voin hian lo the zo man be sei ani nilai nia tanga kang tran to rei ek tlang chu halakan chunjom zela thudon danin tuna hian aram ngolai ti lo chu akang de ofek to ani rei ek VCP pro zaman kan correspondent Shildanin akan tira tangin YMN hatlangan kova tuna hian thelmi thei mai ala nilova zanin a hen tlang autte Autirin hatlang kole antumani tlang kang awang hian kongpuya thingkung tlu te po aum ti soin puroza ma chuan heng te hi natlang ten an thian fai to ti asoya natlang chu hun hnia in thenin khonaya pakhat le chungtlang ne na inrina lama then khat anom bok ni na soyani puroza ma chuan mei chu akan zel chuan rei ek gosen veng tan a hlom phathei don ni na soya Tourism Department mun zo khwa ero chu akan kai hlom lo ni in na soibok rei ek hian tundin hmuna Tranpuina District Forest Officer in cheng sing ni le Chief Secretary pulalun mo chongom cheng sang ni andong ti asoya tlang kang hi lungdar le rei ek inrina mi mal lo atanga ron chuak ni an hriat thu soibok National Ayush Mission Noya Directorate of Ayush chuan kolasip veng thara aganwadi center number somni na meichele no pong ta hrisel na tura inzirtina poshan pakhwada hunan manga District Medical Officer Ayush Dr C Vanal Himpuya chuan naupang naupom raipur le meichete rol ta hrisel na le eitur thamamo dan soim huan le kotkai bazar eitur chi sang mu mai theite taksatan an thadane taksain amamo tok te soifi a Ayush Physical Stress Management Instructor puarlal mangai zolan raipur te le thoha ne te inen kol atana zom tur thil chi sang entina hun amang bokani poshan pakwada manna program polian free clinic bo sai ngal ni im Ayush Dr C Vanal Himpuya Dr Ruthi Vanal Mal Somdong Kimile Dr F Zot Hanmoy 10 adua piang te tan inen tina hunan manga idan tirjing a hian nu naw pai poruk
nu naute note pilai som pakhat le mai se tle rol som ni pani ba ka no pang som nga pani an vain mi som ko pakhat anin en tirani he ba ka hin voina in en tir te hne na hian an mamu angdam dole ei tur tha ayu sa thok tu te hian thonin an sem hala angan modi center a thok tu te nan troi om bok ani Khozol District Election Office bot sain voin khan Khozola Systematic Voters Education and Electoral Participation Mini Marathon bot sai ani in tan sia ki Khozol DC puzo than moya District Election Officer ni bok chon hongin avai liama kal khom te chu vote nei tur in ziak lut tur le vote thak ngai poimo thau turina cha puzo than moya chon India chumi pui siam sarkar democracy ram ani angin akha to ka in khan om thin thu le India khole tui dik tak te tan chuan vote nei le vote thak churam in rel bol na telve ni theina poimo le hlu tak ani thua soibok SVEEP kal tanga bot sai in tan siak na tel te chu taksa hrisel na ngai poimo a inti siak na omdona chau ni lo nakin zela po in thada lovani tin nun phunga fitness ngai poimo senglu turina cha bok tukina SVEEP mini marathon a hian mi somnga pariat antel ani Nithum chung otor inter-district Mizoram Wrestling Championship voili na Mizoram Wrestling Association boss sai chu Nimin Khan Aizol Ramhlun Sports Complex Wrestling Hall a zo felani a apum puya Kolosip District anti thabera gold medal panga silver pali le bronze pasari anla a pani na hi Serchip District an ni a gold pali silver pali bronze panga pathumna Saitol District ni in gold pali silver pali bronze pakhatan la thung hein elna hen mi pasom sari pasari mesia somni panga an vine player za pani antel ani akhana in khoma hian Mizoram Legislative Assembly Speaker Pularin le na sailo chon thu soin Mizo thalai te zugle muam rui lo la ka filim chunga in fiam na kalpui tu le mason tum na ril ru nen kalzel turin angena in sum theina nen ramtan bezel turina cha ani inter district wrestling championship a hian in ti seng chi sang freestyle greco-roman style women wrestling baka in bon la in sugnor manga in el ani best player mi palal bek fela kolosip ni in best player meisia lalhun thari sersip district ani a promising wrestler meisia lalhmanga sangi saitwal promising wrestler mi pa lal khonga Aizol district anni naktuk pathina chomadar som pakhat hian prime minister Narendra Modi chon all India radio man ki baat program kal tlangin mi puite hna thucha asoile dona mizo tonga le lin chunjom nga langa zandare ta ti chonon le ani ang Chanchinthar hi all India radio Aizol atanga puan ani Assam le West Bengal Assembly in thantho khana chu voin khan tlong takane ani a Shia Thechina Tlaidar Thumle Mni Somli Panga Thleng Khan Assama voter za zela somruk pani point bial pakwale West Bengal za som sari point pakhat pasarin vote an thak to a borok dom lo thlen thu don anilo polling station tina zinga tangin mitam takanin tlara sarkar la min in thana fail file thenglim nei ani thenan rom hana sang siama in thana lang tak takani ani thenan polling station tina electronic voting machine EVM baka voter verifiable paper audit trial VVPAT man turin da telani boka asama chuan zandaru khleng vote thak ania West Bengal and daru le chan khleng vote thak ani thung puan to angin asama chuan in khan tho khatna hian assembly bill somli pasaria vote thak ani dona heng bill at hen candidate zanhi somruk pali an oma West Bengal chuan bill somthuma in khan tho khanai nei ni in candidate za somko pakhat an ani Bangladesh chamek prime minister Narendra Modi chuan India le Bangladesh ten khovela remna monna le mangena awm andu ti thua soi voina orakandia matu mi puite ma athu soya pomodi chuan rampani te chuan khovel hian mason jel se andu te soya COVID-19 Srilen lai khan India le Bangladesh te chuan until ti thezian pholang te soya tuna hian Srileng chu chak takin an do meka rampani te hi an thok dun zel don ani atibok pomodi chuan India rama siam COVID-19 vaccine te chuan Bangladesh po athleng vezel don ti atiam bokani voin ve khan prime minister Modi hian tungi para a Bangladesh ramdin tu Bangga Bandhu Sheikh Mujibur Rahman Sheikhna zana pangpara da a ram dang shuai tu jinga Bangga Bandhu Mausoleum Complex zana lan masaber ani ram chunga COVID-19 shikai singruk sang ni chuang mu chu ani a ti hian shikai mu chu to zong hi vai bel chakhale no sampakwan ting to a Maharashtra Chhattisgarh Karnataka Punjab le Madhya Pradesh ade choni khata shikai mu chu zati amai na sang na sa hle a shikai mu chu zong atanga za somriti Maharashtra Kerala Punjab Karnataka le Chhattisgarh mi anni Union Health Ministry saidanin shria wang hian darkar somni pli kala chungin mi zani somko pakhatan thia ti hian shria wanga thi nuai khade sing khat sang khat chuang nam to ani heti la hen vaccine po
chak taka pek chun zom zel ani a voin thlengin dos vaibel chenga le noi kha chuang pek to ani a dakar somni pali kala chungin dos noi somni paruk chuang pek manani shikai enkol dam hi za zela somko pali point paret pali ani a darkar somni pali kala chungin shivei sing thum chuang enkol dam an om Chanchinthar serti top na na tlang pui voin khan longkai district ti dum zaw khuwa chenna in somni pasari akang nila ni tanga kang tran to re ek kang chu alakan chunjom zela thelmi tuma be chunjom mek ani Assam le West Bengal Assembly in khan thok khan chu voin khan tlung taka nei ani Bangladesh cha mek Prime Minister Narendra Modi chon India le Bangladesh ten khovela remna le mona le manga inna au man du ti asoi ti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu